breaking news. Mwegere hino mbabwire nimba ufite ikintu wari urimo gukora buparitse bushyize hasi, mbanze nkubwire iyi nkuru, banze wumve iyi nkuru pe. Ni inkuru iremereye, ni inkuru mwari mutegereje mwese, by'umwihariko abanyamurenge. Abantu b'imurenge mwegere hano tuganire, ndabizi iyi nkuru irabashimisha, aza kubakora ku mutima, ndetse nawe rwose bantu muri iyi minsi umuntu utameze neza, hari umuntu ushobora kubaza ngo umeze ute, akakubwira ngo ngende kubyara mbazwe, ni wa muntu ufite ibibazo bikomeye. Abanyamurenge nabo bari muri situation yo kubyara babazwe, mbega bafite ibibazo biremereye cyane. Mwegere hino tuganire, bazaniye inkuru nziza igomba kubashimisha, igashimisha imitima yanyu, ndetse ndabizi muraza kunshimira nyuma. Mutangire mwandike muri komenti, ese nyuma yuko ejo nkubwiye yuko uwitwa Tshisekedi nka konfirima nkakubwira ko Tshisekedi yamaze kuba hirikwa, noneho 100% ubu ngubu akingiranywe mu cyumba cye, atemerewe no kujya kuri toilette. Uyu munsi nkuzaniye iki rero? It's a breaking news. Ndababwira yuko uyu munsi ari akadosoko, uyu munsi uri burye ewana ukagubwa neza cyane kubw'aya makuru nkuzaniye. Iyi nkuru ndayihera hehe? Mbabare ntutume nsakuza, abantu mujye muri komenti mukandika ubusa, ntimutume nsarara. Ndakubwira iyi nkuru ntasaraye, kandi ngomba kukubwira iyi nkuru kugira ngo uyumve, wumve uburyohe ifite. Uti perezida ninde? Reka nisekere nkureke. Harya ngo Chilombo ni perezida? Ni perezida wawe, ariko kuri ubu ngubu reka nkubwire abanyamurenge inkuru igezweho aka kanya. General Makenga Sultani, bese tumuzi nka General, benshi tumuzi nka General Makenga. An update news is going to be president of Democratic Republic Congo. Niwe perezida mushyashya wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndabizi mugiye gutera udutiku, wandika ubusa muri komenti. Nyabuneka abumva ntimuvuge, mwebwe mudafite discipline ntimuvuge, ntago wanyu muvugeho. Ntago muvuzeho, ariko mugabanye kwitwara nk'abaperezida bahariya hakurya. Hari ujya hariya agatangaza amata, ariko reka mwereke nivugire ku nkuru nziza imanuka aka kanya. Ivuga ngo bigenze bite operation yose. Kejo nari nakubwiye yuko uwitwa Colonel Nanga yamaze kuba yimikwa nka perezida wa Repubulika ya Congo. Noneho bigenze bite uwitwa General Makenga Sultani Makenga abe umuperezida wa Repubulika? Munyumve neza guys, ntabwo aremezwa kuko official statement irasohoka. Nkuko nabanje kubikubwira, perezidanse cyangwa se ibiro by'umukuru w'igihugu bifitwe na M23 yenzwa 5/5, nyuma yuko ku munsi w'ejo bundi bagiye biyambitse imyenda y'abapolisi, nkuko babikoze ku Barundi igihe bambaraga imyenda y'Abarundi, ndetse bakagenda mu Burundi hagati muri Uvira, Abarundi bakajya babona bari kwicana hagati yabo, kumbe M23 yabinjiranye aribo iri kugenda iri kubikora nka Sultani Makenga. Nta wundi wari ubifite utari Sultani Makenga, niwe ubufite ubuyoboye ibyo byose. Niwe ujya kubona ukabona Abarundi bari kwirwanya bo rwabo, atazi umwanzi n'uwe. Ibyo niko babikoze, bakugira mu bashinzwe kurinda perezida bambaye gutyo, bambaye nk'abapolisi ba leta. Ariko ntago warinda umukuru w'igihugu nta bwenge ufite. Bajya bavuga ngo wigeze kubaho urugumesta cyangwa meho cyangwa meya, naho yavaho akaba umusazi akomeza akaba ikota bagoma kuba rifite. Nuvuga ngo rero M23 yafashe ibiro by'umukuru w'igihugu Tshisekedi, baramufungirana, bamufungiranye iwe, ntago yemewe gusohoka, na nubwo kuri toilette ajyayo abiherewe uburenganzira. Nimba afite akadobo
Bihemba kwihagarika akoresheje akadobo, nta wabimenya. Nk'abandi bose abaturage yirirwaga yica, abaturage yirirwaga yangiza, akabita ngo ni inzoka, akabita ngo ni inyenzi. Nuko nguko uyu munsi byagenze. Ubu ngubu ari kunnya mu nzu, ntago yemerewe gusohoka, ntago yatera hamwe ngo ajye hanze bahita bamurasa. Ubu ngubu azengurutswe n'abajenerali kabaye, ibibunda biremereye, igipimo nta handi kiri ku mutwe we, yibeshye akinyeganyeza gatoya bahita bamurasa. Nuko nguko bigomba kugenda. Murabyumva ariko ukuntu bimeze, ntago muri kubyumva neza. Nimumbwire namwe, mwandike muri comment mumbwire ukuntu murimo murabimbwira. Uwitwa Sultan Makenga yamaze kuba officially yuko Sultan Makenga uyu munsi agomba kuba president de Congo. Impamvu rero atabaye Colonel Nanga nuko uwitwa Colonel Nanga mu bushize cyangwa se ubwa mbere abaturage benshi bifuzaga ubundi Makenga. Impamvu kubera ko batari baramutekerejeho neza gatanduku kandi nuko uwitwa Sultan Makenga ukuntu byari byaragenze mbere. Makenga abayobozi bose bumvaga yuko ari ugomba kuyobora urugamba kandi urugamba rutarangiye. Baravuga batereka dufate Nanga nawe ni umuyobozi, noneho aze nawe abari uri kuyobora, noneho uwitwa Makenga akomeza kurikira ibya gisirikare, hanyuma undi witwa Kanyuka akomeza tubwire. Ariko Ariste yaje kwicurika bro, yaje kwicurika muri iki gitondo. Ariste yicurika tureba twese turumirwa. Uwitwa Sultan Makenga baravuga bati n'ubundi indwanyi wararwanye, uyoboye urugamba, niwe ushobora no kwirinda urugamba neza akagicungira umutekano, kandi ntiyemera agasuzuguro k'abasirikare ba FARDC cyangwa se ntiyemere izindi nyeshyamba cyangwa zimeze nka FARDC. Bati rero amakuru agezweho bakakiyobora, dushobore kuba tugiye kubona Sultan Makenga mu ntebe y'icyubahiro nka perezida, yimikwa nka perezida mushya wa Kongo. Birabasimbuye Tshisekedi wamaze guhirima, byarangiye yamaze guhirima. Icyo nakubwira rero, nyamuneka muri kunyibasira muri komenti, banza umenye ngo amakuru bandi kuguha abundi abayavuyeho. Cyemba nigiriye kuri headquarter banahageze gatanduku kandi. Ubwo rero iyo ntarayaguho buri gushidikanya gatanduku kandi. Biranda bikunda cyane buriya, gusa birangira nyuma ugarutse kunshimira nyuma. Niyo mpamvu nguhaye inkuru umbabariro yumve neza yose, uzanshimire nyuma. Kuko hari igihe suruse ibiri mu birangira wowe kareba ibitangira, ujye uyireba yose iyi video. Icyo nkubwira njyewe uzajya unshimira nyuma. Iyi nkuru nayibreakinze, gusa BBC ntirayi-breakinga, CNN ntirayi-breakinga, Kivu Morning Hotspot yo ya Congo ntirayi-breakinga, ariko ndayi-breakinze. Ubwo rero wowe byemere cyangwa ubihakane, gusa turacyari kumwe. We tegereza, ntacyo mu minsi nk'ibiri 3. Ese kubera iki bya biganiro cyangwa impamvu M23 iri kugendere kura uduceri yarafashe? Uri kumva yuko arabaswa cyane, urumva arabaswa cyane ku buryo baturutse muri Uganda barwana bakaza bakafata Kivu y'amajyaruguru bakamanuka mu y'amajyaruguru, ku buryo arabaswa cyane ku buryo bava muri kiriya gihugu bakakivamo gutyo. Ibice bimwe na bimwe yarafashe. Reka nkubwire bro, uribeshya cyane. Bari kurekura warikare kuko bazi ko bafite igihugu cyose. Niyo mpamvu yujijuka. M23 yamaze gufata intambwe, yamaze gutera intambwe, yafashe igihugu cyose. Sultan Makenga ni ugiye kuragizwa inkoni yo kuba umushumba iyobora igihugu cya Kongo. Abaturage bose bagiye kuririmba Makenga perezida mushya, ari Kinshasa muri yose. Abanywanyi bose b'imurenge mu byakiriye mute? Abaturanyi b'imurenge mu bashinganaye mu byakiriye mute? Ndabakunda cyane buriya nubwo mujya munyibasira abashinganaye, ariko ndabakunda cyane. Mu byakiriye gute? Ni mumbwire. Igihugu nka Kongo kigize nka perezida nka Makenga, mu byakiriye mute?
ni ibintu byaba byiza cyangwa byaba bibi? Muze tuganire, mujye muri comment tuganire. Hapana kuganira ibitubaka, tuganire ibintu byubaka, twungurana ibitekerezo. Uzi uvuga uti Makenga nibyo baramushaka kumugira perezida, ariko njyewe ndabona ataragakwiye kuba perezida. Tujye tumenya kuganira nk'abantu bize. Nimba ubona atarakwiye kuba perezida, ukavuga uti byaba byiza hakwiriye kuba ubizi gute se yuko bashobora no kumushyiraho bataba bararenze urunuza? Kuki ibitekerezo byawe babyumva? Itangazamakuru ni igice kimwe cya kane cy'ubutegetsi. Uko nguko uje ukandika igitekerezo, niko Makenga ashobora kugwa kuri iyi video akayibona. Muyishyigikiye cyangwa se mushaka kumuhirika, cyangwa Bisima ashobora kuba perezida. Musobanuke, mumenye ubwenge. Wandike comment nzima. Hagati aho nkora ndi gukurikirana amakuru, n'ubu ngubu ngiye gukomeza gukurikirana amakuru. Kanda subscribe, tujye tubana kenshi kuri Ndi Intare TV. Nakagaruka nzajya nkomeza kubaha amakuru 5 kuri 5 buri saha. Nzajya mbahiriza amakuru 5 kuri 5. Ndabakunda cyane.